Nakailangan ko makuto nangangabuka o turangan nimbo tuwa binabinakabali ni mengkarabia au bahareta ya wabuli limbo lani wabuli limbo membawa binabinakabali memitata ko so kai sai ka atul ni wabuli liata matai ka kasani mami horoira ruwa wabuka en ruzaha na baru patanga kan ruzaha gina mami bawa pina katio bali santo ha mami mara balita ke kumio na ngole magi nalo mani mami tiu ruanga sala muri tiu mai duanga ngoni sala kumio na ngole magi ne la kento ngole magi nalo akene karu ko ya pono ndau kele tiu ginambas aku mami santo ha mami mara mami bawa pina bali ni rawani mai bahari take ni mai dhahabu mami wabuli nang kena sama lengkat tu nalo manitin kan tua pakata yang pagi sa ilana duangau na matakatiwo yang gitu ila ni wabuli libro ngapi yau manta kay tumbuh dahya mau santi pani sa pepekati wastila sa ibarai takin sa kamahawati wabuli angkai takati wabihi mamiki yang gitu kay balitangan sa relili pumarala ko batanan duangau na kan lagi nantelani wab manibakabu na me lutu gine malumu bengama wastila kasampai lutu ina kira ikan serang akam apakapuna hal yang kan wabuli awabuli kami miau balitihi mami kai hakor itu lutu mami koro akumbuan dalomo hitiliba ni kumionan tahun tiba tu apa kele tu makina kana apa itu kena muani wabuli kan kana kele nimbasi pergi mami ki eran tahu lah kena mami kai kortuawi mami mai wai tambu patagi na buniev kena korna sol bira birong mami ngone bulin do mami secondary school itu bulin batir ala birong aran tahu lau kina hore birong primary school tigo bertu itekan dua kali bigi mami nakoro kaya ruang mami primary school aran tahu pun dewa birong kina mami ngone nah baka pindah bakali puna mata kabula rembe kali baka pindah katu bakali puna mata itu pimpinan turanga prime minister ni huwa bila ni naloma ni vayang pagi sauti ngarang wale tu maramai ke campaign na rong dulu rusa bulgar ko mami ala beta ta itu ngangan rehan ngangan di nong tibe pakare ta ya wabuli yo mem baka bina kali pun sama baka Tuhan ta ya mem ngangan re na bukuni on rasati wan mata itu mem baka bina kata kina birong apa kali wa aturanga minister vingkarabitu wan bukuni mata ipata intinia ina burungagi na turanga di ina lomani wasi kena bualiu membawa bina bali puna bukuni tabilebu erang karawati ko batahira aturanga mara lingam bekal bingkarabi rang karapa bulim bega mai kina tabi sampai bakata pariti ko bega na lomani ibita mata wasaut ngul mami sapa bina kina pakalibu saragi bira kila ni ko mami asang karawa uti bronga do mami bi bina kata bira lingan bingkarabi nalo mani bisa mata saut na ngau na may pakatapare kinata ni wap yo ngkapa brura ngau na re kay mo pakapina pakalibu sar ng mata itu pakapina pakalibu be ralinga di bingkarab na buguni on rayalo re rantana on rahu vale ken rapata kay men ramay kana pakatara mo de pakata kenan dela ni bon me rawani may rawa ay mami khaw bibuhi ki mami ki ralubi ki mami na bisingan ni mata na kenang karabit way tabi na pakalibu. See they are making their way into Bolam Nikoro, and of course today, ladies and gentlemen, we will witness the commissioning of Lambua Suspension Bridge by the Honorable Prime Minister, and of course joining him are the traditional leaders, also the Commissioner North, and the distinguished guests who are joining us this morning as well. And finally, for those of you who are joining us this morning, we would like to thank you sincerely. And thank you for joining us this morning from wherever you're joining us via a Facebook live stream. And in a couple of minutes' time, we will begin with formalities. It's protocol that we will carry out the traditional welcome ceremony of the Honorable Prime Minister, and we will witness that in a couple of minutes' time. But what you can see, ladies and gentlemen, the people of Bolam Nikoro, they're all excited to witness the opening of the bridge that they have been longing to witness, and that has finally reached. नमस्ते सलाम आप सबका यहाँ बोलम निकोरो में जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा जो है यहाँ पे उपस्थित मुख्य मेहमान ऑनरेबल
सिटी बनी रंबू का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। और जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आज का इकट्ठा होना है ये है सस्पेंशन ब्रिज के ओपनिंग के लिए है। और मैं स्वागत करता हूँ हर एक जो यहाँ पे आने वाले मेहमान हैं, जैसे और मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और कमिश्नर के ऑफिस, कमिश्नर नोदन के ऑफिस वाले, और डीएऊ लेकुतु, पीएम बुआ, और तमाम जो मेहमान हमारे देखने वाले हैं, तमाम के मैं स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये अब होने जा रहा है, जिसके हम देख रहे हैं। अब उपस्थित मेहमान जैसे हम देख रहे हैं कि मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब हाजिर हो चुके हैं। There you have it, ladies and gentlemen. Our Prime Minister has arrived, making his way into the Batangiloa, or of course, to join the people of Bualam Lekoro. What you can witness now is the people of Bualam Lekoro welcoming the Honorable Prime Minister, together with cabinet ministers as well. We also have Tuim Bua joining in as well. And in a few minutes' time, ladies and gentlemen, we will begin with formalities for this morning, and the much awaited bridge that the people of Bualam Nekoro have been waiting for to witness the opening of their bridge here in Bualam Nekoro, and that will be witnessed throughout the program today, straight after the formal program. Sessuretjena divisão Vera Bruno Macho
ena singale bila kanikua rasa kana nongo sabe kinta sa tiko na sa ni kalu ko tomande kina lupena kina rotambu sa kinta ba sa tiko na turanga na liu ni nonta matentu ni mambulang ito kaya na singa ni kuwa kita ba sa tiko na lingan bingkara pina romani nonta matentu romani kobiti sa anda sa katalangan na turanga na tuyumbu ni singa pina kanikua Tamaru takabati kono na loma kino na vivaru taki na kalau. Dava bina bina katati kono na vivaru taki raun sila tuendo na singa bina ka indai. Kima maru takatalangan ni bulong-bulong bina kati ko ni mami ulang ito kaya na singa ni kuwan tamay pere iti ko na mata na boto. Sa kali bukin na pabina bina ka buwan na kalau. Mga minuita kati ko nonda lo tu laka-laka tanang karapan na mata ka bina ka ni kuwa. E na somo sa katiki na nonoloma kino na vivaru ngataki. Na nonda kalau na mataka bina kaniko sa surit kenda mendang ole wana kalau na masu dan na labu tabati ko na masu turanga tamai ke mami mai lo malangi me ba ka ko taki na da muni me al mai no muni matentu me da kana lo mamuni buru buru bakasa da ka mai lo malangi le me ke mami ne singongo na kaka na rotki mami ni poko da manda ni mami bala bala da Pero kaki mami sampo ko dauti no ka sei bal bala davi ki mami ni ka kwan ko ki mami ki na beri amoni bambulai ki mami mana da ni sa no muni na matentu ke na kau kaua ke na langi langi ka senga ni mundo amen na kana dan doang ani tingin bola tampo na via wili ka weekend na singale vina kanikua mai katalo bakayalo na kena mai nanda vara na kena mai tola bisa katiko na nanda wabu na singa bina kanikuwa mi bakai tukuna tiko ni bolotambu ai sea basanga bulka tolu tikine chini kadiwa reda una lakaba na kabo na tumbu ngaongo ndo na senga beka nikila iyo kau na lakaba na salong na loma ni likutu ke na udiwai na banua tala singa no via wasa nga bala kala ka weekend na tikina le kala kongo me vanga weekend na mataka bina kanikua ena nonda mai maru taka sagatiko na kena mai tola bina nonda wabubo na singa bina kanikua da reditiko ni kena ulutanga nga na mataka bina kanikua na kalunga ndo la kaba na kabo ala kaba talanga na kalu talanga ndo baru taka na kena sala na kalunga ndo la kaba na kabo na kalutala nga ndo baru taka na kena sala da saravati ko na veka sala kawati ko na kalo no ndo no alomani ko viti ende indai da la buteti ko na babina bina ka lo mala ngine singa bina ka nikua ena no na bango ko etaliti ko na kalo na no na lo makino na baru taki ena lo mani le kutu ena banu ngabu isinga satiki bungo ko malu ataliti ko kina no wai beba ka tukuna tiko aisia Nina dakaba na kalo na kabia dakaba na ngauna ngabia dakaba kina. Tukuna tali jo ngana ena singa bina kanikua ninda mai maro takabata tiko na nona yalo bina ka kena nona yalo loma na kalo senga nio tirao kawa kila itu waka takila ya nonda bono loma nende indai da babina bina ka tiu kina bona kalo ni rau sote tiko na vika dakaba tiko na kalo kena vika enda sarai de tiko ena matana botu meba ka enda sama ibakantine dinataka na singa binaka ni kuwa. Lebu na kangre sa so tawa o titiko na hebu se tolu na tikino mboa na vinga na saoti. Waka wasibi na kena tako so bitiko na udiwai ongo na ngauna mai idakina na matai ni wabu. Ke mai bantin dinta kana mai benga rabi boli. Na bono la kauni tamboa. Na batambata kena tako sobi na waingo na udiwai lelengo ena kena do bondo sangai me ke reina wanga me ke mamita kosukina yenda ba bina ka tiko buana kalo ena singa bina kanikua ena vengreng reke de ya vari taka na kalo no na loma ronda mai sota kina singa nikua me santo la vendo no wabu ena buku no na vivaru takina kalo ena lon mononda maten tulo man kobiti enda sama intambe kina ena singa bina kanikua ni bosa tiko aisea tukuna tiko koya ni tukuna tiko na kalo au na dakaba ndo na sala au na dakaba ndo na sala ware taka tiko aisea na kalo na dakaba ngana kavia dakaba na ngau ni sala
me waka sa tikondo na wabu wo na singa ni kuwa na da kaba na kalu na vika viva kurumbu itaki baleta menda na sarawa ti ngaki na loma no na vi baru taki weekend me na vinga una sauti me alo pasaka mai na singa binaka ni kuwa tukuna tau ni same ndo nang rosanga bulu kabitu kinendua ke bakasinga ni tarana vale ko chova o da wale yurisetaka ke bakasinga ni bakatawana ko chova yang ka wale ko ni bakatawa na bakasama mbimbi ni no na baru takina kalo enda mai rele tiko di sala kabo tina kalo na kena bakare itaki na binga una kede enda semati kenda kina e bakana kena mai semati saka tiko na wabu bo na singa ni binara ni kuwa e semati kenda mai na taikandua kina tai le tiko bolikina amai bara itaka na kalo sanga wale ngani mai semata na biwekani e semata saranga na tamata mele sutale be koya ene kaukawa me baka e varo taka na kalo se koya na kawela tai e chisu koya sa mai mateo ti me bulbul non te balbalada me kauchi kenda kinambula bo kinambula be varo te kino koya na kalo baka te koya e na binga un satu e matanda babina bina kimai babina bina katiko anta babina bina katiko bona kalo na singa bina kanikua e na no na be varo te kibakayalo e rawa ni kima misana tau balikina e na wabu varo take na singa ni kuwa e rawa talanga kina me sa o tikina na kana kalo bina o diwe lai e tikongo e na ya ni kore mbua aya talanga kina kana va toro la kitaki na nonga mbuli la na lubi ki mami one puli awa ya talanga kina na viva toro la kitaki so e na buku ni business kina vikata leso mami reida tiko na kalo ni tombale boleka e asa ki mami e na singa bina kandindai abia tinia na wakasama la kongo na singa bina kanikua daba bina bina kabona kalo ni takaba tikunga na ka viva kurumbu itaki na kalele bu weekenda laka ba ko tiki na linga ni venga rabi enda baka bauta na kalo na lomma non tamatentu rawa ni ndamai banjin jin takakina na singa bina kanikua baka tukuna tiko na ndau ni same ndo na ka rosanga bulkao no tikine tolu menda babina bina kabua na kalo ni mara na elo anda na buku ni beka e santa mai sarava kanda rei da tiko e na singa bina kanikua na singa nikua e na singa ni lestale mai i enda na babina bina kataka o ira na ngone e mbua rana ngai murimai e rana murimai ne rei da intona wawu sa koto e timera na tako sokina e na singa na bukeira e na tange de puli kawaka osibi e ken na talabi tiko ngana bakambauta me panti taki kenda teko ni sa tiko ngapat ki kenda na kalo e na vingaw na kelsar e na ata saka ni kalo ko tamanda kina luena kina lo tambo sa nong gumaso na kalo me na bakalong ataka na bosa leka banga leka enta mai banga taki kina e na mataka binaka ni kuha surya ta na mata sere na langat talento na sere e na gai tini tiko na nandalo to na singa binaka ni
Samasu kimami labutati nga na babi na binaka kila malangi. Rao ni kimami sa liuwi ke muni na singa binaka ni kuwang. Na bonu yang rong romiki na nui ni mami nui na bonua na nui ni matentu na nui ni lotu. Nong nui ren lebeke mami ren gai muri mai na singa ni mataka. Kimami labutati na babi na binaka. Maleta na muni bosa kaya. Me babi na binaka becho wana kakhe nga sa lingu rawa. Kau ni kema babi na binaka taike muni ng raki. May babi na binaka takatalangan na kalo. No muni bosa kima mi sarong wala. May babi na binaka takatalangan ni resalong bulamay ni mami pulang yung tokaya na singa binaka ni kuwa. May baraw lako luruma na itubutuba na singa binaka ni kuwa. May sata tau nakabike muni na kinetigibu. Ni mami lay laban na singa ni kuwa. May laban na singa ni kuwa. May kima mi kanga na kaya na gasyo chono wesele. Sa katang lay dondo nga. Ni sa tiko bat kiki mami. Ini mami kalau ko coba. Binawale buturang na singale binakanikua. Nawale bu niko ni sapa kalunga takao tinay kanay tubo-tuba. Ni sapa kalunga takao tinaka. Nabi kakere na ba dorkina. Mem masuta no muni lola makino muni bebara utaki. Mana tiko bat kiki mami dindai. Amaru ki mami. Sota ni mem malumulumu. Kapaso batay ki mami sara no muni nga. Anada muni chiso ni mami turang ni mami bagambola. Amen. It is a great pleasure and honor to welcome you to this historic commissioning of our new footbridge that was constructed by the Ministry of Public Works, Meteorological Services and Transport on behalf of the Divisional Engineer, Northern. Today marks a milestone in improving connectivity and community life, and we are deeply privileged to have with us our esteemed guest, our chief guest, the Honorable Prime Minister. Sir, we welcome you this morning. We also acknowledge the presence of our cabinet ministers who are also joining us today. Our Deputy Prime Minister, Mr. Manoa Kamkamida, Honorable Tunambuna, Honorable Kiwailebu, and Honorable Tuisawau. And not forgetting, we welcome also the stakeholders who is also joining us today for this memorable occasion. On behalf of the Bonuambua and on behalf of the Twimbua, we welcome you this morning. I now call upon the Bonua to perform our traditional welcome to our chief guest. Awe mami ambambeka. Sa baturang ambeka namatan itu. Naturang presidendi. Non rabanu ambeka ngon turang atu kau. Ilalang abesi. Rai tigo ambeka turang iso kula ibubu ni panu kau nroe. Saba turang ambeka burang analiu ni bose ako. Miau tigo ambeka nang korobo karua. Non rai tigo ambeka ngon turang ratu atu na batu. Matakabula rembeka, matakabula ambeka ni singa ni gua. Au mai labe ambeka ndo ambeka masarau batu di ambeka di benua. Sainggalang kolo biti ambeka pakaturang. Turanga ililini bosi ako mangani matakabula rawa matakabula di gua. Enggak ambeka ngauna. Ni mami ngabale suati ni kan dua yang bagi sauti. Era sutawa ambeka renre. Ratol atam baka kana mosi. Tako sobi mbeka alo mambeka ni ondo to huai lai. Abori wai saati ko mbeka mena lai ndo indola mbeka wange gina kena wabu. Lebu mbeka beka ali lebu raya ko nandela mbeka ni ondo to bonwa.
bumbega ay tao na laman niya ito banua. Habuti bumbega man nandre niya mangkambega kenawahu. Turanga ililinin po siya ako. Eleva swalo be taon ito. Mami may baka binabinaka tigombega ginasama masaraw tigombega ni baka binabinaka. Baka binabinaka tagi tigombega lumia baka turang. Ninanumi tumbega umia banua. Ngandina ni mangkani banua. Ito to batambega umia banua. E banuan rabu isinga. E mangkatumbega ginaka. Baka binabinaka tumbega ginaka lumambega ni tigo-tigo lebu ibaka ni tambua. Iloma soli tumbega lumambega ni umia umata ni tu. Ika nga namain to labi tigombega na lumambega ni singa ni gua kena wabu. Kamay leba ang ginalo manitini kan tuwa yang bagi Saudi. Turanga lilinin po siya do apa tuni banua ing kalong-kalong baka turanga. Sa sere baka turanga tigombega may baka ni tambua na onray tigombega ngoni turanga balet do imbua. Henale baka ni banua baka turanga baka ni tambua. Era may dabu taon ra baka pinapinaka. Miyaw lo masoli. Miyaw lo masoli baka oti. Ni nanumi tumbega andala ni banua baka turang. Amun daun dalam beka ni banua baka turang ay baka ni tambua ay mangambeka ni tau. Tu baka re tumbega nabi baka turang kita. Yan niya may yan tuwa si ruwa ka membay nanumi tumbega ginapula ni banua baka ni tambua. Aw may gana tamata mo tegen duru may dabuta baka pinapinaka. Baka pinapinaka kipege miyang beka turang alilin bosyado. Anda baka pinapinaka tayo ng beka burang aon rambula umiyaw turang ay buke-buke. Andi na nirabasuta tigong beka lumang beka nitigi na kay. Anda baka pinapinaka baka lepe kaya kalo. Sara may talafin beka yung duwang beka ya. Lalo manibida sang asing asaw tiya honra belewai. Anda baka pinapinaka tigong beka kinalomang beka ni. Mata ni tumbeka ni kalo ni baka taray tumbeka singang beka ni kuwa menta may beso taray baka beka ni. Asa dabutin beka birutu nga baka pinapinaka. Inalomang beka ni na minista. Ni nanumi tumbeka andala ni bano baka turanga. Nanumi bata kaya nakawata mata sa ati ko ngarambula bole nandala ni ngaw ng beka. Turanga Prime Minister naloman ni bida mata sa oti. Sa may bakang beka ito baka pinapinaka kay Beirang beka lingan ni wau. Karamain karabati kong beka akin natarang beka wabu. Araliw tayo natin yung beka turang at di. Asa ka utin beka ito baka pinapinaka Beira. Sa baka pinapinaka tayo ng beka onray nguwa onra kaukawa. Andala ni Banua baka turang at ako nito mo. Abato batong beka birungan ni Banua sama tamay beka hindi tagi beka miyaw turang beka liliw ni bosyado. Ni tamu daw beisaw. E tamu beisaw ay alo ni kaimbuwa. E daw hindi itigong beka nga nalaman beka ni miyaw mata ni tuho. Kanda tigong beka kay ninanumi tigong beka kaway tawag kaya iram beka kaya samur tigong beka may. Sambalang-balabong beka kaya na po sabon so tinita po may kaya iyamba. Ningkalong-kalo bisara ito nugin na Banua sabat na tumbeka nasosara tumbeka. Ta vingo mia amnanga ingalong-galobi na lingan ra awan turang bale timbua na Banua. Sapa biju na taya na wasani biju na ro Pabili nata jay na may ngarabi ni bay tamana ni matentu. Ro jay na lewa. Uri jay may na iburu ni lewa ba matentu. Na ulo niya na bay tayo may watura nga presidente. Nung Banua ilalang nga besi. Nung turang balorati da away so ulay bubuno da unra.
No me lewa ina lo mani boseado. Ima me bingarabi no lo mani boseado. Ya balo mai na linga ni rara a. No velu tai a turanga minista. Nanti lia budara wa turanga imbur masanga. No rai cuci ngan marambal ya ro tureci. Sabab minata ya tepel ni bingarabi wa prime minister. Mendo bonongai na batu, mendo ratu na batu. Ronga tani rani membo waitabi na batu lewatai na rongodi. La ya ni bata na bole ni bebu Ratu ranga amuni. Ratu mai bunwa tani ratu ibiti. Ratu na marabito ni na matentu na raa ay awa de sa amin dala banyo. Pabili natin ang kasi tala. Tapos sinibindi si Mai sa tunwian. En naman natin ito nga aliwan ni alo. En no na ituwa alo. Na may bibawin mo natin ito ay ano doon milyong nga pabili na awa alo. Misabing ko man ni misalingan ni alo. Inabanong may ba dora alo man ni alo. Labay tini lumalangan mo doon na nga. Rebat teman sa dersa. Uni ututan no biba alunga tai. Wandite ni cicio turanga. Ni bono turanga ran tembua. De jangan turang balik tembua. Tangga jora no mulinga ni benua. Ranu ni turanga ni benua. So ko na ando songo ni uan na maro te ni ina. Alwani alo non de lilu batong nga karisto mana. Indena. Ay masih robot na wani amuna nga waturanga na linga ni matentu lalang besi rai turanga tu da ubu ni bono unrobe ai so ula pretendi nang bono na lo mani bono ai nang korba rua turanga ratu turanga lilu ni boseado apramistani nang bono para ba binibinai na balebu na galong-galong bibaturanga ni may paedor cio na matani ua nalinga ni matentu arsati na vale silesi ni matentu na lomba di panua lau ni tembua raturanga tembua nonda punanga cio sau ni bonombua era masih turangan lo mani bonombua sababi ni binaina linga ni matentu ondro maingalo bici ona singa ni wa ito cenga na amuna nga baturanga linga ni lotu linga ni bosobiti turanga na ay tawa ni lo mani bonua na bale saran na elo bonua elo baturanga muni samay bayador na mata lele ni wa ene na isa tubo citu na vida bata na tuwa ni comai nolom ni vida na bai sanggai mai babo tuana ena singa ni wara sacho ina ni wa ore na bali selesi ba matintu bulo binacho na turanga bulo binacho na liliu ni matentu na minista barang sabu cio na cio baturanga sambu cio na mi walunga tai nolom ni monombo mana dina amudo do
What we are witnessing this morning is the traditional welcome ceremony, welcoming the Honorable Prime Minister and other invited guests as well. And within the traditional welcome ceremony, ladies and gentlemen, includes the Ngalongolovi, we also have the Pakama Mother, and then the Sevu Sevu, followed by the Yangon Bakaturanga. So at the moment, we are witnessing the traditional welcome ceremony by the people of Lomanikoro and surrounding areas towards the Honorable Prime Minister as chief guest and also other cabinet ministers as well. आप सबका स्वागत है फिर से। अभी हम जैसे देख रहे हैं हमारा जो यहाँ के जो वेलकम सेरेमनी चल रहा है इसकी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री के आज का जो हमारा यहाँ पे जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हुए इसमें ये जो है क्या है कि इसमें जो ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज के ओपनिंग के लिए हम आए हैं और इस ब्रिज से 701 लोग जो है ये Banua ina batu ndai tiko aturanga ratu sa mai garabi o titiko mbeka meu sa mai galubi o titiko mbeka ni matabula ren mbeka ni kua na ragi ko meu ya do tiko mai matata tiko mbeka veki meu sa ndo mbeka ai baka mamala sa hotom behai matamiau sa sereba turang ati kong beng amay na lomambeka ni gubali lebui sa kaun tambua aon rei tiko ngone turang atu imbua an rakim beka hela ko durumi humiau tako sobot tikong beka mayan raki zangi rei suo tikong beka ni komiau ya tikong beka hale bua marau apaka pina ni rawan ni umbeka ni komiau tikombeka ni matabula rendi gua na nama ki tikombeka tiko lebu ida ka tambua ni komiau zambe tikomai sama ingarabi o timbeka aingalong kalobi sandu umbeka i baka mama dalai baka nananu tikombeka akhirnya tikombeka miau bebosoti magambeka ni tuwa ni mata ni tu na bukuni beka sama i rawa mami marau tagi nambeka ni gua ni ko miau tiko mami baka pina tagi nambeka kalau ni baka bupure lo mamiau merawa tiko mbeka ni kena halin beka kena irai sanu tagi na tiko mbeka ni halai lain beka to boleh mo miau baka kata tagi na mo miau baka mama tagi na nan ragi besa miau la ko duru mbeka mai ni gua sanu tahina tikom beka ni komio na ringo mana lo baka turang na lo baka banua regai mai tikom beka gubale le buida han tambua tikom beka remotai balu banua mai kau tikai mami lagi tikom beka bosot ni rabong mai kaya mami amba ni yau ni baka mama da sarain donu tikom beka ina banua sabo da tabu tiko kina sosora tumbe Ringo micio na pamamala. Ringo micio na pamamala. Linga di matentu. Na lili ni posado. Pramistani nung tapo. Una talaga na salabat at may na singa ni Uwa na lisilesi wa matentu. Prime Minister. Kaba binabinain na ba lebu? Na mamamata lebu. Kung may paedorasyon na singa ni Uwa. Kung manipuno ang buwa. Piraturang ato yung buwa. Ena sasab. Kaba binabinatay sa ba lebu? Kaya ba marama? Kaya ba turanga? Ena may paedori. Ay tobo, dere ba turanga? Ena singa ni Uwa. Kalau nga tati o, alo nga tati abo nung buwa, alo nga tati susubo ba yung buwa, alo nga tati amarama, nonday lilit yung Kristo, ano bula mana,
hindi na. Amo do. Go. Abalebu. Arong dito buat tulang sa kaya kamu tu tumpay na bibir tuang ke. Kaya may sa nombo. Uy mami ang bamber. Buat turang ang beri na matan itu. Turang ang presidente bakan yung matan itu. Wala lebong bagay lalang ang besin ang ritigo-tigo turang at ito kau. Ay so pula pupuni ba nung katahon rami. Bukat turang ang bagabiro nga na bali-bola-bola liw ni matambasyano. Turang ang prime minister niyo ang damatan ito. Walilebon ng goro-karuan ang ritigo-tigo ang bakat turang at ito na batura ito. Taro ko bing baka daw baka dere-dere yung bakat tigo nga kalaw na bukun niyo ang daw may sota baka panuwa baka bubali. Baka binabinakan bakat tigo kinalaman ni panuwa labida ka ni tambuha. Laman baka ni matakapula rin isingan ni Juan ni umiyaw sa may buto ka biro. O miyaw dalan ni Banuay da ka ni tambuhan na laman ni matakapula rin isingan ni Juan. Daw kaya baka matuan do'y singa-singang ang dungong-bongi-bongi. Doon baka singan ano, antuan baka singan da sa tigogin na laman ni matakapula rin isingan ni Juan. Baka nananules yung baka na laman ni Ruang Doluro sa ngabulwa-ruwa. Di may tambet tagi baka miyaw isebo-sebo na laman baka ni Banuay da ka ni tambuhan o may labet ta miyaw isebo-sebo. Tamberan baka ni ndara magay sulo ni Pengkarabi. Sa pamba kaya baka na laman ni matakapula rin isingan ni Juan. Takosobin baka maawa sa kasay batulawa. Tambetin baka Banuay na korole po na ro'y tigo-tigo at turang ang bulda brabi. Takosobin baka Banuay uloy langin na ro'y tigo-tigo. Bulindama tuyo elevo. Sambuto ba miyaw na laman ni Soso may dakaw ni tambuha. Laman baka ni matakabularan ni singan ni Guwa miyaw na yung amayan kung ano baka turang. Sanduan ba nalaylay sanda po na laman ni matakabularan ni singan ni Guwa. Dondon baka nga mendaw tambetaki. Mendaw men ro'y tigo-tigo lepo dakaw ni tambuha. Rasa solyabay baka doon sa kalaylay. Nandindin baka alam niya at turang nga prime minister na laman ni matakabularan ni singan ni Guwa. Ngan rebi me maroro itigo ay tobo batay baka raw na ondo banuan daw gilaytan ni kina. Kaya kalaylay sa kalebu. Mga nimbay tigo-tigo baka turang nga saro hobi baka lebu na laman ni matakabularan ni singan ni Guwa. Ay sebu-sebu ang bana. Ang bana may palelebu may takaw ni tambuha. Sa tambe tangi na mata nito na laman ni matakabularan ni singan ni Guwa. Kaya naman balabo ay aposa na may labutan na laman ni matakabularan ni singan ni Guwa sa naman ganing kay Korea. Ang bala sa na laylay na laman ni matakabula rin ni Guwa. Sa kare-kare mo sa may daba. Tingombe kang kuya butambo ito ni tambuha. O na tingombe ka turang ang balet yung buha. Tingombe ka ba iya butambo. Ratingon na may soto ba't tingong na laman ni matakabula rin ni singan ni Guwa. Pati kayo mamita ka tingong karang-karang hindi na tingong kuha na baka turang. Waso tinidabo may kaya yamba. Iwan ni Banuan ni sabu-sabu ka turang. Sarayin doon na Banuan baka na nabuntaw man lagi nakasosaratong beka. Tinggo micho na sebu-sebu waturanga. May tinggo micho na sebu-sebu waturanga. Na linga ni matentu. Lala besi rai turanga tu da ubu ni bonua da unrobe. A presidente di non tamanua. Iliu ni Mboseado. Turanga premista. Era Minister sa na ang totoo uno ni Bengrabi na laman ni oro na singa ni Uwa. Puro pasanga. Pera maramambale. Arotin rechi. Abu ni Wal. Sa na laman ni Wanuay umbuna. Raturang Abu ni Wal at itamba. Sa maabi ni Binaba Lebu. Na may ay dito na isip sa waturanga. Non ay siya aturang ating buwa.
na masih tambu waturanga na lomani bonombua. Dasar balia buna alba benua na alba waturanga. Na mai ratio na itoma ba benua. Sei bal ba benua ta men karaba cio. Ene singa diwa. Alo ngata cia benua. Alo ngata cio na sau wau ni lomani benua. Tu muci alo tu, sau muci ana bi alo ngata imana. Indina, amudo. Obrombenga. Go. Apa lebu? Bulit pindoto mo na matura.
Nagabalebu Bonombua. Now it's our Lojana to ask our chief guest this morning for his official address. Nama negeri. Fine. Paturangan na laman ni Banuang buah. Alay turang ato yung buah. Ina masih tambu paturangan na laman ni Banuang buah. Paturangan na lo tulis-lesin bosa bici. Turang na ital-tal. Kowal na Abu Menestoa. Ay sabu-sabu coba ni matentu. Na ilalang ka besi ay turang ato ida ububu ni Bonola unrobe ang presidente ni nong tabanwa na liu ni Boselo turang a prime minister ang korba rua vera turang haratu na sila si ba matentu arsachi na single bunua bun basanga rambale rotun reci abun di balu umbuna amba merturang bale abun di balu atu ikamba na isebu ano na isebu coba turanga lalu rumah coba main alaman di Benua Buah na namai garabi ento itabi dedere ibi bator leta in alaman di Benua Buah kanon na isebu cio nama tali lain buah salilai remo nuna di goma ena lo ngata ci Benua tumbu ci nabi abi na ni bator leta in alaman di Benua kalau ngata ci lotu irna kasin lotu anda aja na isu waturanga dalam mandi Benua Buah waturanga tumbua angkai sosora itu lagi tinggo mingga parorota tika siap-siap beli bupaban dua baturanga. Tak pula remben si ini gua. Siap-siap tumbek bupaban dua babu pale babu kani. Siap-siap tumbek mai bale mai lalang besi. Kan retio-tio kan turang bale ti kau. Siap-siap betun mata itu. Siap-siap may bale kumbuna rati tiang tira tika babu di balu. Siap-siap tu may burin basanga. Rati tiang ni marama bayaro tu indregeti. Siap-siap tu ni bu bale babe kani. Ada bitu ni matabu la rembe ni sien gua. Siap-siap ni ngom itu may bale lebu may daw ni tambua. Randa bitu tio lebu aturanga. Sa tambe inambula, me umbula re. Sirtu ang kakani palanggai, hindi ba katiyo baturanga, gare pare tu mandanga songan ni gua, ondayo pero mani talo tu mandanga menabuan mana, hindi na. Yo sembe katiyo matamiau, tawag na ba na tukare matana ba talaga tiragi na kita iya. Dua sa mundua. Dua sa mundua. Beka itu oleh baturang ay bale wita kau ni tambua. Ay siap beka mamondo baturang ati bay matamiau. Sanggaray biwa timbe katu na buwita kau ni tambua. Oleh bati bale wita kau ni tambua ni parang may taon doon. Parang rota iti siap bule buka bano baturanga.
Juangan turang bala timbua. Watera no mani masini benua. Jua kasih tala. Jua itu ani laul mai na matentu. Ne ba ilis ni matentu na waliu. Linga ni bengarabi. Mai rabari jua no mani tabi. Na bila singa sauti sama indola bisu ni ua. Ba bina tai wale wa bi turanga tai turanga sama ibu rawa. Garabi na matentu no muni matentu nga. Main garawa nga itabi ni anak area nga main garabi. Sa wa ila tai ina isoli non raiso amuni. Wate ene bebu nga ni matentu. Wa bina wale ni mai wa turang taitala matentu ni ua. Ito lo nga mai sa uji toi au ngor. Lu taos. Linga muninga ang karawira ina. Raling ra muni saumira. Ela balo mena matentu ano muni wa ngani suliay na matentu. Do iri nga ingu ni benua lai rawa cuma na matentu main karabi ina. Ini mai ba lai ba turang tai saba bin minatai ba dia. Kamen dolai o ni ua berjawalila ya enadina na kai o ni ocha enandola ni ua solar powered lights merau ni osobi ino ni singa enobogi. Tamay bandin din siya ako bibator tayo tayo matentu abutay siya na non rabin din ay tiya bay matentu burura. Ralewe ni matambo sila bata burura United Nations. Ni bola ninda babaramay abisaw ni millennium sawo iti maramay millennium go. Pero tubo ina bay litay ina bay matentu burura. Me grabe na millennium go eso ay tubo-tuba. Era ni bueta na imay bay matentu lalay. Sa malala mo tu na bay bator na itai. May sangay men na may batutuba tatai. May rawa batutuba tabi ani bing grabe. Tambanan ni bula, tambanan ni buli, tambanan ni bay bator na itai na bitaw na bay orle lebu. Abilo ay na maruroi ng rama-rama inangwane. Akhirnya ko na inapaso-paso ang buwara ilang kasi sa aliani Sustainable Development Goals. Sa tuwan itu sang-isang-sanga siya matintuy burura mera tuwan na ay so melata buli, melata bulan, melata bito sayai balatam tembul raramba. Sang itu talang orang matentu wayau lilebu. Era lo maso limer na sulia maya ani wibu wi enda bi matentu isinga so tinin darwati enda wa binasar. Titalang anon ra itu betul bi matambage ni bi bator ra ita eso. Era binata ina menda sasanga bi matentu lalai. May bator na ita non rebara ni bula, non tayo bara ni bula. Waray din non darawa nindo banua do matentu. Abi ang darawa talo ni banua. Rani bato ay ito may isaw ni bula nindo matentu. Income nindo matentu. Kasi tiyong na batangan ng sarira. Sabi na ay timendana buhay tila mena lawaruan $5 sa ngabulo. Masabi na niya middle income nation. Isa rawata alo ni bunwa anon da national income melabay tila
Inaono pasyente, pero ito ataw na pasyente. Kung ko sa ruwa mama to nga, siya nga inalaway na ruwa mama. Raw anggo, raw may nalingan tayo na nanda rara. Ayan raw ni Bulia, siya tiya na nanda bunwa. Di akil nga raw ay nalingan ni nanda rara. Wata ina nanda pa tumbulawa ni matentu. Mentalabay ni inay ba tangan dengan ko. A middle income nation. Ngunong ko ang dito awalilay ira. Mentara niya daw aya sa tuway so na binatamatin tumen na tuwana. May ba araw-araw tayo na non da araw tayo hindi ba tagad ng gadya. Doon na naman ni awalilay tumay rabo dalawa yun uwa. Tao sa nga may indat tayo ni Ruway na tayo andua. Eh siya nga nagalo. Amuto. Siya dabot-dabot. Isa may rawa sa nabaraw tayo na Sara. Alay buli. Alay balimbula. Alay di ba bunway. Inaaway boli. Di akilong ko. Ersoso ko di ba tamay. May mga itumburala, araw at tamatin tumit. Pero hindi sa sanga tayo na ina, takit sa solid ito maya, mandalawa na middle income level, inaroon daw 5 sa bulo, sa itami ina ni matintu, no na ba araw tayo na, ano ang dapat order tayo? Bitaw na matintu, ba tayo na bunwa? Emindi alo ni bunwa, ura baba matentu, ura bi kambani, ura solidara, ura bi babulini na maratara. Akin ko matorna tayo ni Chua Banua. Sabi na ati menda na ngumutu tayo na, dapat itaw rin tayo na. Ano ito, matentutu wawali tayo naturang maleto na yung sambale. Iraw ay bubu ito ni Prime Minister batay ito may manwa. Tabale sasbata. Inangaw na bumay na alawa ni value added tax. Ando tayo na ni turati. Hindi sama isaw mi baka magkevito. Rara asising rara. Buli-buli nga sa isaw mi baka. Sa garayan ko, ano bina? Administrator nila mo tabal sa bata, tamay manwa. Ini mo ba santa pa itabitaw do sa rito nga na ba ilama tayo ito ang matentu. Di renew. Yo taadu. Yo tiadu. Sa tama kanta ba meraw ina ilabo. Nangon da auto ina ilabo ya mentali bol tayo na. Santa so much ay wala may bailama tayo na matentu ima merada ba matentu nabi ba torre tayo mitutu matan na mendalama chino. Ora mo ni tunde ya turang ay namara mo ni buno ba turang ang buwa. Nakalgo ero na batolo batol sarjo ngay na ni mami club may turak ba tay Ro Felipe. Imamelito ya tayo ni chundo Sasanga ni Biba Torre tayo ni mamisong-song ni Bulyo Chima na Bulintu. Kaya na siyo Floriet Bulintu Trust. Nilabuta mo sa gawa ni Orulong Gara Bulintu, doon may matatabi daw at turang na imbuha. Bulintu sa Queen Victoria School sa ilay ito na unong ko at tawi tayo na asama ng po sa turang na imbuha. Nyo ito nga ruwa bayra na solomiti pertanya. Natum na ambo si Ruby tumanda arla isomsomo arla ring turong balik tiraw sa lengga o tumay isomsomo ragilis talamay sangga may bao jambos. Inang po siya tayo inabaasa mamindurin ka o rubul nang daturanga merawaraw tayo inamembala tabi luta inaronda bunuwa nang unabak kolonya. Salah cuma ya Pak sama yang melo cuma yang ngomong.
Ni rabu te be bator tai. Me bala tanon te bunua. Mundo nganga sar ali ngamundo turang tibua. Wa te rano muni bunua. Ni rawa wa kukua. To o ni babina rangone. Garabo bina rama merabin garabo bina rangone no ramuli. Warorota eno ta oso eno uduai. Berada la babina eno orbuli. Sen lenga taya ambletir. Biar ada itu jangan non tapi tahu linga tu ina. Abi amen bala tahu ator ta non tu benua. Menanggarawat ina obiti. Niar mai rondo lima sang bulu. Satu obiti nama tempat saya berbura. Obiti sarawatan non takete. Sin rawatan matentu duanga. Narawatan nganin dalam abat. Ya kaya may ba malawal tayo na siya na matangguar na rin ito na papalangi pa matatsar na pa ilis-lis. Imami na imami pa sa papalangi ha matatsar talangawi imami. Ibinay siya may matataw ni rangwa na rutonggo. May matataw siya bera. Sangan rebi, nang tabi ito lingo tayo na abe ba torre tayo may balata nang tapunwa. Tapawin mo na ba liberalingan ni matentu. Today, as we celebrate the opening of the bridge, we thank all those that have participated in the construction, those that contributed to the financing, and those of you, Mniela ni Banua, ning karabira boleh na narabing karabul main. Na boleh wa eno day 2 anong tabi tawrlinga, membalat tabi wa torretay. Wa no mamena bawalang yung walala. Bata ni sa ni buli binasa ratura kay na marami buah. Today we celebrate the opening of this bridge which has been built with more than $1 million of contributions from friends of Mbua, from the office of the Prime Minister and from governments. All part of our efforts as a nation to achieve a middle level of income, national income by the year 2050. The target is 6%. At the moment, we are at 2.5% to 3%, sometimes a little lower, and sometimes even lower. So all these developments, roads and infrastructure, education, health, all the things that government is trying to improve are parts of our efforts to achieve those goals, as well as satisfy the United Nations and those that observe the growth of the nations around the world, that we are guided in our development plans to achieve the aims of the Sustainable Development Goals. So we congratulate the Vanua. We congratulate the people. We congratulate the civil servants and the government workers who contribute to the construction of this bridge as part of our efforts to meet those goals. The Marau, the Babidwinaa, the Railesu, the Raitalanga, and the Biasatu Matan, with the Rawata Babina. Adibi and the John the Low, the Adibi and the John the Turanga, the Dinganga, the Bakoko in a way. I saw in a Badolati may be enda, Merchuvina in a Luvenda, a wonder of being on a memory. Reim do talwa rua turanga embua. Turang para timbua paterano meni turanga. Maroyovit.
Ni ambau do vera turang bale. Suliano do no pertania me bilutai babina. Uni wa tau vai boya. Lata jio. Wande te ini chano muni tabi. Membalata bonua viti era levana. Andale leu sarda ngono ko sarda vai durmai. Sanon de tabi me tabi marroi. Mertiu bina be mata me be se burubur salo ma ersa mai bato atu nongo menono bonua. Ersa dingo me mai liu vera tumunda. Da dingo me ertal nga enda. Merba itai bati enda. Ena ba torda itai. Sano kumasyu ni namaro tay sara ay aongo. Na awa janga inombua. Napalele dir janga ngwa ni ibuka. Mana ibatang dengan ni bulungo. Mana ibatang dengan ni bulan teraba. Satu matanda. Mentu chanu kitabi na matala ni uai. Napa bimina. Napa bimina be mendiang turang timbua. No meni batara me solia me no meni vingrai baturang apa berdua ina matentu. Me sabo bimina ina. Mentu chabo asani matentu sabo chan leo. Sawa bali ni sa kambe ti ajo ti ba turang eta ka ulita buah. Sawa ka ginabi ta tauna gini mata ka bulan ni buah. Talai amata ni tu na kana be mata ni ure banua. Eton. Rabu mai ni mata bulan ni buah mai bakante mata gina itu kutu kutabu. Diga na be maruroi. Me maruroi gina onda banua. Sa linggo mi na lo ba turang na lo mani ti ba turang eta ka ulita buah. Sa pakapaliti ko ni mata kabulan rin ko sa tuko patagin na baka nui ni nanday natunday baka duwa kong buwa may maroroya ay tabi abay tataw na gini mata kabulan rin ko tamasuta patakalo may honday liw-liw tao mundo tigo inabay mga nasanti mata kamana Naka, that has brought us to the end of our formalities this morning. We will now proceed to our next part of our program. We have refreshment and entertainment, and after that we will cross over to Nakabaki for the cutting of the ribbon. Mesem betin be wangi sa gombo. Mami ambambega. Yeah. Abatura timbegi balele bilalang abesi. Nretio timbangon turang ambale ti kau. Oh. Tambua lebu ya na lebu. Abatura timbegi balele kumbuna. Nretio ngon turang abundi balo tu kamba. Sabatura balelebu. Retio ngon marama balar ko pinriti. Sabatura ngatiwa ina matanitu. Yon tayo tumbegani matabula rembe ani sieni kuwa. Kon turanga ay liu ni bosya. Mandae sabut yon tayo tumbegani baka binakalebu sara. Samay ngarabi wa timbegati ka on tabe ngalang ngarabi baka banu baturang. Tabula rembe ani sieni kuwa. Terdapat tababli binaka. Tito ko lebu kita kau ni tambua. Ni ramai mau panantaku yang mau tepel ni bengarabi. Mau sama tio boleh kau ni tambua ni mata bulan rembian ni sini gua. Saya buat itu tu ni bakabi binak. Na bakal membeka mau mai tigo. Ya barau tangin beka tiga kenan ragi. Era kaya tio kau ni tambua san ragi beka tu bakal malangi. Mata bulan rembian ni sini gua. Tapi kadang-kadang baka bono baturang kita kau ni tambua sangarabi oti. Musa me unu mbeka na mbelwa ni banua. Era baka binakati mbeka ni matabula rembe ni sieni kuwa.
Tambaka masarau laylay. Asere manang kupole lebu may takaw ni tambua. Miyaw sayal re. Tabul rembe ni siya ni kuwa. Era tiga baturanga. Miyaw sandaran beka miyaw indamendami masandaran dolam beka wabuli. Hindi beka yang katago timbaka tiga doon bilo kata-kata. Matabul rembe ni siya ni kuwa. Miyaw sa kere kan betiu may pala may takaw ni tambua. Miyaw sa imbiutan miyaw indamendami baka bano baturanga. Pamatantu. Masalan dolam beka tiga kakaw baturanga. Mosat na makay nagi. Yan ba ni masaraw ni beka sa bata wina kasosora tumbeka. Ati ngo mia amunanga baturanga. Amunanga ni bisureti misala indolabi ay awa. Babin minata ibale wa itutuba. Babin minata ibale wa bisureti. An maraw ni sa dingomi. Nalaw siya na matentu na unay na bilu tayo presidenti. Imamelingan na raa. Minsan lay maraw tayo na bata. Ang dalabi niya ogor. May awa-awa may na ingaw na maawa na bingaw na bow. May na ibaraw ni bulu maawa na ibaraw ni bulu bow. Raw ina tordae. Raw ina bulu binaa. Raw ina bulang gangga. Dahil choy baturanga ni turang bala timbua. Dola choy ni wawa ni buwa na bisingan mataa. Non dahil lilu patawal nga along bola mana. Hindi na. Siro mo na amun na nga baturanga na lingan di matentu. Ilalang besi ay turanga tu daw. Abu buni puno ta unrobe presidente nando puno. Ilalang nomboseado turanga prime minister ni nando puno. Nangkorba rua wira turanga ratu. Yung motato nga na amunanga baturanga na nasabar ulay intolabiani awa iloman ni buwa nalingan rin na les ni matentu nabanua umbuna wira turanga abu ni balu atu kamba burin basanga era maramambale ratun reci abu ni balu aba abi ni binata isar bale una munanga baturanga onra munanga ci aturanga timbua ina masih tambu baturanga na manibon buah ena sa bare tai ci na munanga ena baro lai intolabi ci o awa inilah manibon buah bela ciri ci na ambula buah na besi ngini ta asar bale baturang tay o ama tentu kabalebu ena baturang tay ci panua mayalo cho inabing karabi pa panua na singani uwa arsa ba abi dubina ina balebu dali du matentu rambe ci amunanga berani sabu ci na ci baturanga sobu ci abi balonga tay ni lemani panua buah mana tina amudo Dobro mbeka. Naka, we move on to the next part of our program. So we invite you to lead us into the cutting of the ribbon from the Naikabaka side. Civil servants and official guests, if you would like to join the Prime Minister from the other side, you are most welcome to make your way
as we will wait for his arrival from the Nekabaki side. Naka. Naka sa ang sa kanganan Damaso. Mami dabor na ikaw bo, reke muni na kalaw ni Mami Nui. Nabuni ni Mami Tuwe na sila pinaka. Para ni Mai tolawi na ikaw bo kay pati ngui. Abe bago taki ko be na le di bonwe bua. Mami la utetal na babi na binaka kala bora reke muni. Kawa tabu na ni kalau ko tamate ki muni kinelo tam. Kasi bure bulan be batora ta kau tamay na bingo na binaka. Kalau nga tati upinan del ni bana sa kalita buwa. Kalau nga sa tibinil matento. Baka wasi bituranga. Ela buku di singa denday. Inabali uturanga na pula na kaukawa. Inabali uturanga na muna makin mo di barta kida singa ni kuwa. Mami sama mi wata buya na dai tisu. Mami turanga, mami baka. Mami. Now we do. Wait. Kakak. On behalf of the government, the head of state, all the people of Fiji, it is our pleasure, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, to open this bridge. Nada beda? Oh, no. Activate the ribbon. I undo the ribbon. Bicara. And pull. And attach. Right. Naka. Relakai. Yeah. Right. No, dice no pasa. Dice na yung nila. Ito na yung bolsa. So, master. Ito yung cuma. Ako sa Naka. So if you don't mind, statements, capture yourself and the minister with the bridge. Dali tambay sampo. Tambay nuang. Hello. Tini bang tini renta kosong. Ay, tenor sa time. Tenor sa time. Satu balangan ini. Right, so what we've just witnessed, ladies and gentlemen, is the Honorable Prime Minister, together with invited guests as well, cutting the ribbon and, of course, unveiling the plaque from the first side of the suspension bridge. Straight after this, you'll get to see the Honorable Prime Minister, together with the people of Mbolom Nikoro, walk through the bridge and have
the unveiling of the plaque on the other side of the suspension bridge. Lots of excitement, ladies and gentlemen, from the people of Buolo Minikoro, and a huge significance towards the people of Buolo Minikoro, as this eases a lot of activity, a lot of work as well, in terms of getting income to various families within different communities here in Bua. So we can see from the people of Buolo Minikoro, it holds such a huge significance for today's event, and they are now witnessing a much or long-awaited project or event that we are now witnessing here in Buolo Minikoro. जी हाँ, अभी हम देख रहे हैं हमारा जो बुआ मिनिकोरो के लोग जो है, ये इसका जो सस्पेंशन ब्रिज है इसका ओपनिंग हो गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और अनप्लग्ड हो गया है। और हम देख रहे हैं लोगों के क्या है कि चेहरे पर बहुत खुशी है, और खुशी खुशी जो है जो सस्पेंशन ब्रिज है उसके इस तरफ से अपने जो है विलेज के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो क्रॉस करने, ये जो ब्रिज यूज करने वाले में जो क्रॉस कर रहे हैं उनमें द लोमो विलेज के लोग हैं, तिलीवा विलेज के, बुआ लोमनिकोरो के लोग, नावुनिएवु के लोग, वाइताम्बू के लोग, लुवु बुआ के लोग, तवुसा के लोग और नवी के लोग। खुशी जो है अभी हम देख रहे हैं हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ये पहले जो है इस ब्रिज को दूसरे तरफ से जो है ओपनिंग करके अब इस विलेज के तरफ आ रहा है, हम देख रहे हैं। और जो है लोगों के चेहरे पर बहुत ही खुशी जो है ये दिखा जा रहा है, जो खुशी का जो ये अपना इजहार ये दिखा रहे हैं कि उनके कितना रिक्वेस्ट के बाद आज जो है ये ब्रिज का जो है मुकम्मल क्या है कि पूरा हुआ, ब्रिज का काम पूरा हुआ। और जो है उनके चेहरे पर ये भी दिखा रहा है कि अब जो है दूसरे लोग जो है यानी कि जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, जो रोज़ जो है हाया करके क्या है कि हेल्थ सेंटर तक आते थे, आज जो है वो लोग उसी ब्रिज के जरिए क्या है कि उसी सस्पेंशन ब्रिज के जरिए से जो है दूसरे तरफ से इधर आ रहे हैं। और इनका जो है चेहरे पर खुशी है कि अब जो है उनको हाया जो है ट्रांसपोर्ट हाया करके उस तरफ से यहाँ जो है हेल्थ सेंटर आना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो लोग जो है इस ब्रिज को यूज करके जो है इसको इस्तेमाल करके जो है अपना हेल्थ केयर के लिए हेल्थ सेंटर आ सकते हैं। Kani marau. Awin bilang nama tentu. Semua bilang buat kalau. Dan kalau teman dah kena lebih anak kena utap. Sakit
Valeu. Yeah. Valeu. 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 Yeah, valeu.
Nakalango madhi umelikutu turangani koro tigo i mbualo mani koro
karua tio ni ambaki ni ongu bengara bitio paturan koro lana bukuni be pator ta gile go mengara bitio lo koro hatin ga bitu tio ni ambaki ni renre mamila ko rumah tiko na bukuni wabulili wakalele dira tio ni banua urangoni buli rata koso sasanga burongana nalai walili dali ni banua merabito sia kina bualu na beronga gini na tau ni lampas ula ni saya katin ka bitu ni ambaki misaga may vinggo mapirabi bukan ni matentu baka pinakatagi pakali na matentu velu tagiti na coalition government rani may do na mandingi me vinggo mia kere-kere birali ni banua saya katin ka bitu ni ambaki ren daw so tabiti na lomanitin ka bitu ambaki rali ni banua libangona rapang atagi nawang karata koso andra iboli ni rasa sanga na makete so ngauna ni magani sotabia be kali le ni wangka erangalo le ni bonu angalo tagiti on raya ni rata ko so merasa sanga buru mani kor ulani rotanin duan rawamita bala puni wabulili soli mami ngapati wa watangin dengan ni wabulile mai tarabima mami sagilanga bimbi ni kenai sau kena usapa matala tengah rautan ni papo individu milion sa ni project wala nga niwa e pakaruta ki bagi mam bisa to tamani suli-suli lib bagi mam nakawila na bukumbekan ni Kornibuli ni secondary school na kabaki college rautan ni walusang bulu pakatatangon ni buli randa banget tagina ti ka bibu ni mata ni tuna luri aresel lalu manitin ka bitembaki gendao no kalau ko ni mata kabula harsa sasanga tiwango ni merawara kinaluri ni pakalilivi rawa po may meda ni kuha ni may patawariti ka project ni wabu misa marutay na pakalip ito rango ni rasa yan rana kinangauna rasa unuti baka rin matakabula rangay sasanga meratoso ay kuribuli wala ni bibuke birali ni banua bibuke benga mamira ni sulia mamia bibuke tungana on rabaka ni iti wiratakataka pakarauta ka menrati bibukan bengai bakarota kena matentu na kena bakadura project kaya papo individu milion ako mamikila rawan ni may bakaraita kiti ko bigimam na po ni bibakatorta kita kili po mengkara bigimam wala ni kuwa saranga sa mami bakatataro asuli bigimam indo bakading na bakarorota kinon rapito siya kiti kali ni banua pag nabrungagi na kura bigay mami India na lomani bitu akoro na mamitiki na ratiko tiko berotiko ngai lewa kahorni ka India ratiko rabanga tagina berotiko ngawap taya dabuti apa bina kali buna matentu mainggar kita tio kai na lomani coalition government na buni benggar be pugeli benggar berali ni bonua ogila na lomani tin ka bitu embagi abenggar bitio mai kinna bita matentu sa benggar bioti mami pa bina kapakali bali ni bonua ni maindo ni magina mandingi na coalition na matentu avengar rapitiko ni rani ndondolinga na baka ilabot agi project lib mabuke ki mamiti ginali ni bonua wala ni bebator takitaki libwa na bitambana ratu merantau bibuke so beka ngauna ndau tarai talo ni rere alo ni ririko ninda sasanga menta pe pola-pola ina bitambana ndui-ndui ora taun takon matentu ogila begitu imbu rombangan ulabuta to sa sosa tambana ni matanitu na libu ni pola kere-kere la kutiko lima turangan ni koro sala ko si vitamai rasa sanga mai au baka bina kamandangan ni maindo magina tem ni ongu pengkarapi maindo magini ho manding ni project libu suli-suli libu ni matanitu ni ona bibu dabuti tiga baka bina kalibu na iliulu ni matanitu turang prime minister na bukan ni bibu ke ndondolinga tu magina apakah pinakatay berarti nga berato tambanan ni Public Works Department na po ni takakali main karapan na karabin ni wap wala ni IC pumpe kani on rato takaka na matan tubig rato ni PWD project IC pun takaka to may $1 na on rato tamban karabin sarang agin no ito wabulil inalo man ni koro impo napakali
बहुत बहुत धन्यवाद आप व्यूअर्स के लिए, आप जो अपने कीमती समय निकाल कर जो है हमारा जो ये आज का सस्पेंशन ब्रिज का जो ओपनिंग सेरेमनी है, ये इसमें इसको अपने वक्त निकाल कर इसको देखा। इसके साथ साथ जो है प्रोग्राम के जो हम बिल्कुल आखिर पे आ गए हैं, बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया है। बस इसके साथ साथ मैं आप हजरात के बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वक्त निकाल कर आप हजरात ने इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को देखा। और प्रोग्राम जो है अब ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। There you have it, ladies and gentlemen. That brings us to the end of today's official program. We witnessed throughout today the unveiling and of course the commissioning of the Mbua Suspension Bridge, and that was done by the Honorable Prime Minister. And joining him was of course different cabinet ministers, together with the Deputy Prime Minister, Honorable Manwakam Kamida, together with other cabinet ministers as well. And of course not forgetting the people of Mbua Lomnikoro with so much excitement. But yeah, like I've mentioned, we've come to the end of today's program. And for those of you joining us via Facebook live stream, we thank you sincerely for joining us for today's program, and we certainly hope you enjoy the rest of today, and we also certainly hope that you have a blessed weekend as well. Pinakabakaliw.